تماشا کرده و مای ارجایی و عزیز اکرانان چارپل مدیا را دم باش شماره شان شما وش بو از انور یلماز از اونجا به پروگرام ویر و وینایش برا شما دیا ام شوزی میمان میوکو ارجایی استو ام شو موازن بنیک سیاست سر و قصه بکری و مسئله مهم مسئله چاره سریع چاره سری مسئله کل سر و ما قصه بکر قسم گونی مسئله چاره سری آشتی قسم پروسس چاره سری چند سروری اینه پروسس است به قدیا شر پیرودایش دست بکر و حتی بین رازی گرایش حقان ای کردان دوام کنو امشو میمان میو که عزیز استو برز صدقی زیلان حقوقناس و سیاستمدار شمازی نزدیر شناسننی از اونا برز زیلان تبخیر آمی پروگرام ما خیر مانده به همه راضی با برز صدقی زیلان تزی سمد کو نو ورد تجربه تو استو بسران و کو تب سیاست سر مسئله کرد سر یعنی مسئله ترکان سر یعنی ما کردی پروبلم نی ترکی سمد کو حقان ما ندانی سمد کو نو ولات ما بندستی پروبلم و پیل اساس تا ین را وجینو یعنی یی بنی سبب نیچیان ما بخو سبب نیچیان محقق نی اما نامی اینا آمه رونایش مسئله کرد وانی ترا نکه انا مسئله طبی انا پروگرام ما سمد کو تنگو یعنی 45 دقیقه وقت ما استو یعنی مردم اشکن و وری را رونایش کمارا ترکیه را بگیرو یعنی نوای و حوت سراند چه قومیا سنی پروسسی دست بکردی خوبرودایشی و ظلم و کشار مادیون نه همه مردم اشکن و سر و قصه بکردی لا از وازنا امشو تو ده سمد کو از وازن تجربیان تو زانایش تو را ما استفاده بکری و ای که ما تماشا کنی و از استفاده بکری پروسس چاره سری یعنی پروسس آشتی نکانده روزان ده نورا اینا یو خالی کردش از تو انا مثلا سره سیاست مداری بیاناتان دانی دزگی سیویلیزی نوارد چند بیاناتی دایی از وازن بکلمی ما چی را دست بکر یعنی اولی ما بنیک مسئله ما یا کردان تعریف بکر بکلمی تو گوره مسئله کرد چیا و ما کردی چی وازنی دولت را یعنی ما حق پرورده ستاتو یعنی دولت وازنی کرم بله اینا مسئله ضعف ریای استی وجهه استی عالی که مسئله حقوقیه عالی دن مسئله kültürya مسئله آزادیه گل کردستانیا او عالی که مسئله سیاسی او بین الملل sadece Türkiye alakadar ne kana devlet منطقه alakadar kana او devlet که واری قوت هیزی devlet پیلی سازی پیلی سی مملكة أوروبا سي أوروسي سي مملكة أمريكا دولتك بيلي أو سي بلاتفورم يكتي أوروبا سي بلاتفورم بما ملتي يو بينو يعني مسألة فردي اجتماعي سياسي أو حقوقي وجهها استي بله نکا ما کردی یعنی تو گوره دولت سب کردنه انا مسئله ایرو قصه نه کردنه یعنی ماترانه واتنه مسئله کرده بله وقتی که کمار ترکیه رونایای ما بونی دولت نوا دولت کمالیستان رژیم رونایا اگر قانون اساسی ده Kürdiz'i unsuru ki esası kabul bikerdiyse şmazon kanun esası vistu yav be ve irade ketun verdi bahsi Türkonz nekerdi bahsi Kurdonz nekerza vistu çerde kanun esası bedelna ve ira inkar Kurdon despeke o axa Kürdistan'ı inkar kerdi ve ayk sinoru Türkiye'de idari siyasi ve heme Türkiye yazı Türkiye'nin hasab Türkiye kerdi mecburi perverde bir Türkiye Kürdi
قدخه به فعلا شمازون سارک بید حادثه شیخ سعید افندی به 25 ay provokasyon Kemalistan کرد پرد پیزی درسیم ده هیروس و هاوت هشت ay provokasyon کرد حتی ایرو نومرار حقیقیه یعنی دولت ترکیه کردی قبول بکرده بواتی استی مملکت یعنی آخرینز نومین قبول بکردنه او سی وکهوی یعنی ما حق مازی سی ترکون قبول بکرده زون مازی گده ما به زون خوب پرورده ببینسه که نسبتا اینا مثلا راحت چاره سر نکا برای صدق زیلات تیزی زونی سمدو کن مثلا چاره سر نبی سمدو کن نه پروبلمی صافی نبی رونایش دولت ترکیه را حتی ایرو پروبلمی پیلی آمی میدانه نه خوارودایشی سرهوانایشی که تو بحث کردیم شار ما مقر کرده شار ما قسم سرگم به ولاتان بینون تیبتی ولاتان اروپا سمد فکران خو انسان ما از حبس خانیان ده اشکنجه خرابی دی نکا نه چی همه استی دولت زی یعنی گه نه چیان قبول کنه یعنی زی دولت نه کرم یعنی ترکان دزی قسم که استی قبول کنی یعنی ما کردان را ما نحقی کنی ما ظلم کنی گره که ما حقان اینام بده اینام نکات سک مازانی چند سروری حتی آخ پارتی و هده پرا پروسس چارەسەری دیابی دست پی کردش سر 2050 نو پروسس به آمیش او حال یعنی ایچ یان سر روزی محقق قصه بکره یعنی تو گوره او وقت پروسس چارەسەری سنی دست پی کرد یعنی قضیهش ای سر روز ما قصه بکره تو گوره متود راشت به یعنی دست پی کردش پروسس چارەسەری تو بیسته بین ایزاح که اگر ما مثلا تاریخی ایزاح بکی زمان ما چینو فقط ما اینای بزونی امریکا در رای شهر عراقی که یو نوای را پیبت ایدین 2000 دبه شمازون آق پارتیز 2000 بی اقتدار 2000 ده وقتو که بغداد عراق امریکا اشغال که کردی ویرا بند تزیق صدامی را دولت عراق را خلصیای آخر کردستان بی آزاد قانون اساسی عراقی ده حریم کردستانی آیو حریم یو ستاتو دیا بده فدره یو ستاتو دیا بده او کردی هونا گردای عراقی فقط هیز لشکری پشمرگ قبول کن مجلس کردستانی آبابه او آلا کردستانی قبول بی او کردی هنی به آلا رنگین او به ای رقیب به پشمرگه خو بی نیو دولته ترکیه اینای نشاین صرف نظر بکو یعنی نیوینو چونکه کتله پیله هانیا ترکیه ده کردی هجماری یعنی 25 هیرس میلیون استو آخا پیلیزه کردستانی هانیا سینور ترکیه مانده حالیله وانی امریکا ترکیه اگر فیلی که نویسکی یو پیمان براشت یعنی اینا پروسه چارەسەری به تزیق امریکا او آق پارتیزی اری و ای بیلشن یازی این هوا دست پی کرد این هوا یو معلومات وانی که این ازی نزدی عقلیه فقط دی گاوی اشتی باشی بی یو مجلس ترکیه دست پی که کمیسیون هوا کرده که قانون اساسی ترکیه نوه بکی او هنیا ای رسمی ایدولوژی را بخلصی حق کردون زی هنی چه هوا چه چرچوه ده ناس بکی ای چه پارتیون بینو قبول نیکه یعنی CHP مسئولیت ویره پیلا CHP ای چه قبول نیکه یعنی کما مثلا قبول نیکه ده چهر ماده که قانون اساسی ترکیه ده خورا کمالیسته ایدولوژی ترکایتی سرد این انسانو بینو کردون فرض کنی هم ازی یعنی CHP زلال نی بنا مثلا ده یو انابی ایدین هیئتی آوا کردی ساز کردی هیئت انسانان عقلمندان شی همه ولایت ترکیه گیرای جوینی کردی ویر از معلومات اپی گروت یعنی ستا قوم شخصیتان رو انسانان رو کردان را ترکان را یعنی حال حاضر
کاسای دولت دوسای دولت ده مجلس ده هم هیئت عقلمندی هم زی خبات قانونی اساسی نوه ای مجلسی ای اکترابون آنایاسا komisyonu yani malumat devletine mesela de estu millet çe vazana ekseriyet kuradı yav aklı hevbeş o mav perasav او çareseri kuma noktaya devlet ina mesela zelal bi او مخابن بعدی وقتی که 2015 مسئله سوریه زی تابی 2000 یوان دست بهار عربون دست بکه مسئله سوریه ده تپاشی حتی 2015 که هدف هوت حزیران ده زید رای گروتی AKP اکثریت مجلسی وینی که ویراده رنگ مسئله به موجنا yani maaşken vajı devlet hem binek tersa hem de hesabı devletleri niyame yani Kurdi heti siyaset endek behez bibi yani silah daha seme devlet başı yani an nokta sabah devlet de beşi esti ravna esti beşi kavuni ma Kürdistan hatta Musul Kerkük Rojava dahil heme Kürdistan ma cav kavuni misak milli ma entegre Türkiye bi ki fakat va Kürdizi nomeyini bibu toy inava düşmüş beni. Ay toyzi hem enay vazani vaada derdi hem ze voni ma yine asimile bi ki. AK Parti Erdoğan a mesela de hinenler mi? Yani hatta eyru ki çe hava bise çer poş sarıdı eno pevaju attık Romet yani gavi baş işte Kurdoloji Üniversitede abi TRT Kürdi abi toy mesele bir rahatı fakat Hatay Kurdon ziyastana mesela de kanaatime göre Erdoğan Ucalan ina mesela vaştınız safi biki göre xo yani be ölçü xo be çerçeve xo Kandil'de beşeki ina mesela ne vaştını tabi devlete Türkiye xusar niye devlete Türkiye ben tesiri Avrupa'da monana Amerika'da monana İran Rusya'da monana yani her gün parti fikriyat nüzdi cayka devlet binize onay kumuma iktidar vazanu iktidardı bindu yani Erdoğan AKP sebak mesele Kürdistan'ı çareser ku niye be iktidar mücadeleyle ne de fakat vakti menfaati tuyuye yevnun veynu a noktada gerek afni ki hem sebak şmazoni Şeyh Ahmed Khanizi batı vakti ku fırsat bu mühlet medi mühlet haramu yani ay mühlet Kurdun veş abonu ay ne ke istifade ne ketira Erdoğan zi ba'de ay bu yer Temmuz ki sarık ba'de 2006 cemaati Gülen bunu mesela kilali askeri teşebbüs bunu be mesela rapey rengi Türkiye bedeliye o mesela tesiri Rojava senivine Rojava Kurdistan dizi mazanı ki o prosesi çareseri de hatta ta Daesh be heriş kerdine uca dizi mava xoverodayış YPG be peşmerge izi ame destek dayıcı Kobani ame xelesnayiş yani sek uca da biyayişi ucayı semede xerpiyayişi prosesi aşıtı sebebek Brazya to gore yani ma hemeçi mavacı mazoni eno ne benu ma hemeçira vakıfni khası ku mazoni ma gerek objektif haberi bidi objektif veyni yani bunu İran'ı ne vaşına mesela çareser bu vakti ki Türkiye ena mesela çareser bu ki İran gore xo bunu azrar veynenu yani devlete İran'ı devlete Türkiye'zi devlete Ermenistan'ı devlete Azerbaycan'ı ne harimi ayu ey Arabonzi Suriye Irak'ın bini ne vazani Kürdi parça bindi parça ki de cay ki de hakkı kurası eno derrindu Şimazoni yani Kobani Türkiye ne vaştene Kürdi yani bıkhalesi fakat بتزيق Amerika peşmerge Slopi Cizire Oma şehatoni Kobani yani en azı madde demek vakti tezyiqi
ای امریکا ای دولتان بینو او ایوم زی وش بو یعنی منفعت کردان و این دولتان و ای ترکیه وقتی یونون بگیو یو چاره سری برازینا یعنی پشمرگه چه هوا اومشه demek ay proje çare serizi به تزییق یکیتی اروپا و امریکا دولت امریکا تزییقین دست پیکه ما اون زونی حالیله ممکن به برومو yani Suriye'de eğer Kürt و Türkiye pey bomayınsa ina mesela hine rahat bine peynome işi yinezi mesele zafi esti sucu zede ey Türkiye و Kürdizi gerek çi onu şey neste gerek ma bizoni ma ayazi rahne biki ben. Brez Sıtkı Zilan to göre HDP o proses seni idare kerdi. Yani mesela problem veja mazani mahamizi bir şahidi mesela Ankara'da se merdimi ucadı bomba taka pırsüstü yiri su yiri cuvani kişi yani o dem sanki yani bana heze tarihi sektozi var yani devleti binizi devleti heremezi birasti destek ve aşkara destek ne dayan prosesi çareseri her devlet göre kuyu hesabı estu ucadı çizi dest bekerdi yani siyasete xendekanzi ve jorta şer dest bekerdi yani to göre HDP o proses seni idare kerdi yani serkevti bir yanzi ney? Yani HDP tengasiya ya sevnez esta. HDP ay proje khura aşiti bi. A proje aşiti bi. Yani ona voni ki Ucalani, Erdoğan yani hükümeti AKP hatta devlete Türkiye agahdarina projeye. Yani sebini Kürdi HDP buna da az seraser ne buna az partiya Kurdonuzi. Buna Kürdize az partiya yine ozi partiya gelip biniyoruz. İnsanın şari biniyoruz bunu. Yani en hava hina ziydi bahsi Kürdistan'ı ne kadar nerm yav çi entegrasyonu Türkiye siyasi hatta siyasi ra en hava yizi ena greda ena proje bi. Fakat vakti ki havte Haziran'ı da HDP AKP zayıf ki aslında göre CHP zayıf bir kerdi. HDP ve AKP pya khort bine şeyine mesela hine veş çare sevgi. Yani tiyav mesela ez utenka ma çare ayubi ki ma vacı ma partner yavnoni. Ez uto maan yav mesela safi keni. Ez uto gerek ma hürmet kusurni ki ma gerek veş pya ay biyari. Yani ma bişarad yavnon bari ma zaf aleyh yavnon nibi ma zara leng nerz yavnon ve. Ena havade AKP'zi HDP'zi şartına mesela nerdica. Gerek biri Salahaddin nevate ma tonekeni başkan veya xod yani neyartiya AK Parti zaf ne kerdi. AK Parti gere yev formül bidine sera çavras bigravti xuseri bir şeyin hükümet sazku nibini muhtacı MHP perinçeki yani ay bahane neden Erdoğan'ı Erdoğan gerek Suriye'de aleyhti Kurdon'da ay proje kesti gerek tecane gravti. Kasık ez onu hava kumavoni yani Davutoğlu hina mesela Kurdon'da kasık ez onu tabi Erdoğan ra başır bimari. Her çukas hendekte mesela onda yani maayo rolye veynenizi nihayetinde yomojna düşmüş beni. Erdoğan tamamen hava yev tücari düşmüş bir madem ki şuma ez iktidar ravistu ez şunu işte eni ulusalcı MHP kum estu kum bixresneyin hatta pey a mesela da Avrasya meselesi tizoni İran, Çin, Rusya istedeste. Fakat hem az devam kana. Proje devam kana yani. Ena proje çareseriydi. Cemaat-i Fethullah Gülenzi hemberiye bir karşı ve cemaat enezi bizoni. Yani CHP itiraz kerdi ama fiili çıkni ki. Ena Oslo, ena görüşmek ki Oslo'da bir ay bunu rolün tedayistu. Ma ayan kesin ne zonu yani mesela sana. Fakat matoy mesela zonu ki yenizi vaştı sabıta biki. Hatay HDP ena biki a mesela de. Xu muhatap kabul ne ki Ucalaniri o Kandilini berdev gibi hatta se yev postacı yani haber ardı berdi. Ena hava bir inisiyatife
انا مثلا çareser نبینی کاوج مثلا silah خورشید قاندیل خبر بده و جالان شماسه کنی بکنی فقط ما لگال سیاست کنی یا مستقل یا پارتی ما مثلا کردون کانی کردون بینونز بگی خواهد یا عقل و هفبش مشترک او یا هیئت مشترک yani siyasi parti kurdunda sazinde Rusipide bir yer kişi خود یا هیئت بباتی ما اینه کردون temsil کنی yani hem Diyarbakır'a hem metropol Türkiye'ye şey İstanbul'u şey İzmir'i şey Ankara şey Cavbin'de Mersin Adana Kürdi zafi İstanbul hasreten ya kitle zede estu bigi خواهد müşterek ya heyet rayra eğer muhatabı ini hükümeti bibin belki ne mesela hina veş safi bibin. Prezident to çi ku mühim var yani me ina fahm ker. Tivon HDP se yu partiyek ne yani mava semede safi kerdi şey ena mesela AK Parti karşıya da HDP este HDP tenya sey partiyek ne mava hete bini ek kurdanzi bigeretin ku paşte yo cephe ku hina hira a kerdeni daha veş biyeni semede safi kerdi şey ena mesela o a benzi toçiyo mühim var faktörü Öcalan tamam Öcalan miyonu kurdan semede kısmeke kurdan aktörü ku mühim o tesiri ey zedeyo la semede Türkanzi aktörü ku negatifu vakti ku Öcalan da ne peviyayişi vraziye malzeme diye deste cemaat CHP yanzi hezane binan Avrasyacı mavani to gore ünayo yani mesela rengi ya zaf cüda esasında siyaseti Kürt azad niyor yani HDP vesayet meselesi aslında ma mesele bahsi kayyum kani vesayet mühim Türkiye'de parti hemen bende tesiri rejimi de kemalist rejim kemalizmi Türkayeti avera kemalizmi avera inu vesayet همه سازون سرستو فقط خاصة هدف غير جئنا وسايات قسمنا قاندلي به قسمنا آبوجيتي به يعني ايدولوژي سر انا بارتي ده يو سي اي بي ايرا جرك بخلص يعني هم از نشا بخلصيو از قناعت كانوا بريز صلاح الدين دمرتاش واشي ان مثلا ده آزاد حركت بكو حتى غیرت کرده اینا مثلا دیو درای ما جوین کرده جوین هفبش yani siyasi parti Kurdon bino şahsiyeto HDP çın hab civin kerdi mixabın devam ne civino nome kararı ki ma gravti ma nişe pratize biki dehanzaru yev dehem bahara araba vakti dest beked a süreçte Diyarbakır diye konferans ma kerdi müşterek bir nome konferansa Kürdistan ile Türkiye aya konferansı Diyarbakır'da bir heme beşi olmayı yani ma açak bir nome tev Kürdü ma beşler bir hatta Hüdapar razi ay ki yine temsil keni ama Hüdapar çini bir Hüdapar sarık badi saz bir yani ay fikriyat temsil bir ki yevdeten delege ver razi olmayı yani eşyeni vacı ma Kürdü heme yavnu rasay توی قرارز گرفتی ماوا انکره پی دیپلماسی گره مشترک بو yani Avrupa'da devletin binonda Ankara'da Kürdi hakkıyla mesela Kürdi olmayı ya parti khusari ne bir müşterek ya mekanizma hareket biku çünkü mavaştı kura sarık بعد 2002 havna civina aklı hevbeş ortak akıl toplantısı Türkiye'ye Diyarbakır'da bir ویرادی ما چهر مسئله ده ما پیکه ما اینا اعلان که ما انقره را چه وازنیم ما انقره را ما با که gerek گده ما به کردی پرورده بی yani ما معارف eğitim ma به کردی وازنی ای دین ما با زون کردی yani çi kurmancı çi zazaki ben gerek ya statü بدهدو yani akredite bu zon ha resmi ben o ha موجنا یا فرمول بیننی ای هیرین ماوا گرک کردی آزاد به بشی خوری ستقا پارتیون به نامه خو آکی یعنی کلکتیف حق بدیردی
yani ma bir şey meclisi xava ki ma bir şey toy meselon bike ew ta ma toy mesafe zikret mesela 2015 tev Kurd ava be tev Kurd yew şemsiye bi 2000 دتقا آوان بی yani abi دتقا زونی yelpaze yine HDP ayyo yani devlet ini de facto muhatap girevti yani çevne ve kaşman lav harona şma ena ya örgüt ay kendi saziya kerda kongre meclis nezo çe mesele mühimi fakat mazi nişe ena mesela ravas istifade beki ey çerinizi statü mava millete maçına vazana خوب که خو اداره بکی تا به این فرمولی اگر ما ترکیه ما پیایسه gerek kanuni esası değiş bu mazi nas biki zone ma nas biki millet ma ahay ma nas biki belki formülü Kürdistan'ı başuri Diyarbakır'da ya meclis abu bayrağı Türkonu eyma tehet bu ma geride Türkiye fakat homonda ma azad bi beli fakat diplomasiyona mesela ne be yazı fırsat çine be fırsat toba rojava de ya şer ya harb razya Kürdi veri betaraf bi ba'di en nusra be fitene devletone deru doğru İngilizce Türkiye'de de hasta herişi Kürdon ki ba'di Daesh heriş ki karşı Daesh'i de koalisyon Amerika deru doğru yine alikariye Kürdon kerdi Türkiye zima deri ay süreçte vakti peşmermek olma ver enüzü müsbet ya uçuma göre kabul biki yani Türkiye ina gava ina rında bir başı bir devam ya bu mense eğer Kürdon Suriye müdafaa bikerdi karşı Daesh'i de karşı Esad'ı de karşı En-Nusra'da ma Türkiye makahina nüzdi ya no bir makahina tra hasbiki ka ay çünkü aray mada ka ayo mesela zi nemoni مخابل يعني بعدش مازوني زرار وبيل ماضي تبوني يعني زرار وبيل ما كردي ما ونجادي قد يعيش ان بروسيس ما zarar tabi manka Afrin Türkiye tezoni şey işgal ke Rojava Nevek Kerkük İran'ı Türkiye Bağday Hokeya ve manişay müdafaa biki yani aha Kürdistan'ı hem Rojava'da hem Başur'da tevaci nevi se yazı sera çavra sanya دست حکومت عراق ده حشد شعبی ده ای تروریستان ده چتایان ده او ترکیه از جاو که اشغال کرد و ویرا کردی پرورده فیلا یاساق کرد و دموگرافی افرین بدل ننا روجاوا بدل ننا yani اینا مثلا ده وقتی که yani Erdoğan bunu mesela çareser کرد قصدیه اینو که me koridor Kürdistani Afrin'a bir hattoni Kobani hattoni Erbil hattoni Süleymaniye Kerkük yani batal kerdi qasde ina raştı bunu yani Türkiye ina mesela de serkevteye ma Kurdun zarar kerdi ben. Brezilan teşebbüsü darbe gelo seni tesiri xu ana mesele Kürt serker. Ki kısmek vuni en teşebbüsü darbe iradıma Erdoğan zedere be otoriter MHP'dir mavayo ortağın avan kerdi. Sobina işte çen sarıyorku ana kayyum yami politikaya kayyum yani sistem Türkiye bedelya Erdoğan en darbezi semedu Kurdan serozi taada bikeru kerdiyo fırsandı kısmek ena voni tıvoni sen. Yani de mesele gerida yavnunu kanaatime göre yani ay mavacı devleti ki veya hiyezi tarihi istihbaratı ki veya xud partneri ki PKK'ra ve hendek bikene aynı ay taraf cemaati Fethullah Gülen'in aziva ve tizi derbe bike yani ezibonu kanaatime inayu hendeku derbe biraya unoni mesela çinaya mesela vaki ravna yani enezunu yine be nome küme hareket kerdi cemaati Fethullah Gülen'i yani
veri AK Parti vaştı. Vaktuk AK Parti ne day bide Erdoğan binayari ve matu iktidar rafinani. PKK ziş mazon 2015 agerbest be ay agerbest batal ke yani halbuki kanaati Kurdun Caymara Persay Tora Persay Kurduna Persay Kurdun bana galatu. Mesela hendekonu mavana galata. Mava Kürdistan çimonse fakat şer perçun yani inu galatu inu hendek neşunu sere millete mazrar veynena memleketi خود باجار de خود برد خو verdi keyon de خو verdi ki çava hendek kenani o çeku silah devlet davet keni bunu beri ma bikşene millete ma perişan bikeni rahmetli Tahir Elçi şehit Tahir Elçi vase ma habere yey bikerdi haberen Kurdunu bino bikerdini parti may muhalifi tıpını ma şi hatoni cezire Nüseybin Farqin Lice همه جا ماشي ما رجا کرده ربنا ما خبری دای ما بانو غلطو بله مثلا HDP رخنه بنا سمدکو هندکی کندی مثلا نکا تلویزیونان ده هر شو HDP سر و قصه بینی بگی تزوین یعنی HDP قینی بانا تروریست HDP قی هندک کندی تو گوره HDP او وقت واشتینی و ان هندک بیرو کندش و ان پروسس اینا ببو Yani az kanaat ne ki HDP Selahattin Demirtaş yani kımaşnasını hemen Sey Osman Baydemir'i yani ne var ya ne var yani hendek meselesi tengona bu zemini siyaseti sabıta benu ya siyasi ne var yani fakat be vengu kupil be aşkara be ısrarla karşı nevin derti enay ma süjdar keni yani hatta madem ki beşik tıra goştareye ayıkanı ucalanı kenu yeni zihni mesela tam aynı kerdi mesela ya sey brez Hatip Dicle yani hatun cizrezi şunu ya bu ay görüşü ucalanızı bunu çünkü sanki berdef ki ya detaka ay hava alsana ya onlar bunu eni hendeki yonuşu bunu ucalanızı ne vazanı ena va mekeni eğer ısrar bikerdi heyet ser hatun kandil hatun veyra belki ena mesele hendeki batalzı bikerdine o toy mesele mesele Çin abi işte mahu müdafaa keni vakti enu proje çareseri estu hükümeti Türkiye ve Kürdi gerek ittifak biki o mesela de istişare biki vakti ki ya mesela de ittifak ne be te khusari ya gum berzi enu benu sabute mesela ma bunu muhtariyetin ya özerk ma aykeni ena yevbi bir inisiyatifi belediye paralel yevna heyeti ava kedi mesela say Cezire'de say Cavbin'de yani az bunu mesele galati bi mesele galaton seruzi devlet bahane ki da Erdoğan'ı ma ena şini vacı yani bu yer hendek çi benevabı bu Temmuz'da 2006 çi benevabı bu yani suç yevna suç meşru ne kenu kerdev ki eğer hükümet kenu devlet Türkiye kana ta'daya gayri meşruyu yani biri Selahattin Demirtaş şanu zindandı kadro HDP ini Kürdi bini cemaati Fethullah Gülen de behanzaro insanı masumiz yani peydo ay ki suçdari ayrı kategori ay binizi masumi eni ta'daya Erdoğan'a yani ye enu bahane ke ma hukuk adaletine ne bunu enay ma gerek vaci yani Selahattin Demirtaş kadro HDP heme masumina mesela de siyaseten ki suçdar bir ayrı ki hatta hukuki ceza hukuki ki suçdar bir mesele ki ayrıya yani illiyet bağı mesela Çinyo ina mesela de suçdari ni a manada ki ceza buri şey zindan fakat siyasi ya hata ken ve hatazi ayrı kişinin münakaşa biki نکام برای صدق زیلان سمرنی فکرانی تو یعنی از بخوزی از مزاح استفاده کرده نکا ما تعریف کرد مگوره yani توشتی izah کرده mesela از بری سره نه روزانده beyanat yeni dayışı mesela bahsi mesele Kurdan bana parti bini esti hem parti Kurdan anı vardı
beyanatan dani hemzi parti muhalefeti ilkin neve amir ronayış hatta CHP'zi Kılıçdaroğlu zi gege endemo peyin de vejyon orta mesajek danu kurdan vanu CHP ana meseleye kurd naskena gereki perverde zaf kala zaf çiyan keni nika vak kala ne çiyan keni yani muvir yani vakti ronayışı AK Parti vakti ku Erdoğan ve jaz sahne siyaseti o vakt zinneçi bas biyeni manen uyey binanzin nika ez vazana bikilmi çen cevabun tura bigeri vakti mazi ben o kelime az Erdoğan'la dest pê bikeri bikilmi ez vazana yani to gora Erdoğan eşken û nikare tepiya derdê Kurdan re bibo derman û mesele Kurd safî bikero. Yani ez bawerê me aya niya ki yew şexs yew partî bişine mesela seraser çareser biko. Yani kenêzon vaktu ku belki zî biko ay ayrı mesela yani kinişni vacî şînûz nişnûz mesela aya niya mesela tedrici ki hareket biki. Tedrici hareket çına ay parti ki mesela Kürdistan'ı kabul keni ne keni ma kategorize keni. Mesela MHP o partiya iyi ene vane ma ena mesela kabul ne keni herkes Türk'ü gayri resmi vani Kürdest o ay Kürdiz vani köken Kürdi vani enkay resmi kanuni Türkiye fakat parti beni Deva, Gelecek, Saadet, Hüdapar, HDP eni beni kabul keni. CHP hema resmiyet mesele perverde be Kürdi yani gedey ma be mektebon de be zon xu perverde bina mesela daha kabul ne kerde. Fakat Deva, Gelecek, Hüdapar, HDP ena mesela kabul kerda yani HDP te program bavni Hüdapar vana var zone Kurdon bu resmi o perverdezi ve bu Kürdi bu en programa zelale Hüdapara az yani vakti ki program bavni o parti Kürdistan'ı kura ya mesela Çin'e PAK, PSK, Komünist Parti, KDP enen ya nakad eni parti Kürt Hak Par eni parti Kürdistan ya müşkül Çin tada fakat parti bizim mühim o eyru ma asimilasyon ra xalastana ay çünkü ma asimilasyon ra xalastana mesela zıvanya mesela perverde bi Kürdiya o statüyü ki bide zonema ma enu tengasi ra bixelesi ey diyene ena mesela dihiri çeşiti safi bana toyvone be kanuni esası ma hemine yeva kabul biku ma Türko milleta bin yeva kabul biku hakkı ma bidu ena yevna çiyo toyvone mesela sey hak partiyum bino federasyon bunu başı bunu ma xomonde azat ve o ma girede Ankara bizi toy mesela de ma pya biveri aşitiyane mesela ki ena mesela ma hal biki enuz yavraru o mesela binizi xuseriya yani ki referandum biki millete maçı vazana gore referandum ki veri xuveynen ki aykeni ena mesela ma hema hali hazır yani yev zemin yani nasanu ey referandum fakat mesele ki kanuni esası Türkiye bedeli o Kürdi bir nasin be zonu xo perverde bi ekseriyet şar Türkiye gayri Kurdonzi aiz hassasiyet yenizi ena kabul keni devlete Türkiye vaktuk zaraya bu vazu be diyanet be maarif yani be milli eğitim o be medya şena milleti ikna biku yani hemme çi razı biku bele o zaraya ne vazuzi sabute keni bunu millete ma ne vazana bele hatta ez çi bir temaşa kerdi onma demi prosesi çareseri de prosesi aştı de mesela çan ser verdi mesela yani Türkiye ne veceği kuçayan protesto ne kerdi mesela ne vati ve hakkı Kurdan nero daiş yanzi HDP de vayu diyalog Çin bu yani
yani çik çinik yo refleksik çiniku yani ez ina bawer kana yani yani milletan de problem çinik problem zihniyet tu eki idare keni eki siyaset keni eki devlet idare keni zihniyeti inan bine xirabu sektova ben ku hem Türkiye noşerde hem ma Kurdi ma deji anti derdi ma zav zedeyi zav insani merdi ma Kurdi hina zede devi ma meyven kerdiş trajedi pili madi la oncazi seme diyor pe ameyişi yo çareseri kesik nevanu ne ka Joe Biden Amerika'da veçinayış vrazya Trump tızani merdimi ko teng be yani merdimi ko popülist be tüccarek be yani her çi mesele siz ticaret evniyenici la Joe Biden bine Kurdan nas kanu yani tekiliye ey be Serok Barzani Mesut Barzani Paşa tay mesajı ey semedi Kurdan esti o siyaset medare ku verinu o sek Erdoğan razı zaf hasne kanu Türkiye de wazanu destek bidu muhalifan semedi ne içen mesaj izdayi to gore tesiri xu bikeru semedi ku prosesi çareseri Türkiye'de nevere beru dest bekerdiş ve çineyşi Amerika o ameyşi Joe Biden. Bəli, yani geridaydı mesela Rojava'dı, Başur'du, Türkiye'de, Kürdi gelen yüzde yavnon bi. Yani çünkü mavoni ez mojna vacı, HDP mojna vacı, tüm mojna vacı tesiri ma toy benim. Mesela Rojava diyaloğu Kurdon bin ra, muhalefeti Kurdon ra, Amerika bir sebebine mesela Kurdon zivaçtığını ما همین واشتی یعنی تزریق ما ماجی به فقط آمریکا سبب که هیز و سرکه ویرا فقط هنی توی مواجی اداقی استی وازنی اینا ثابته بکی ما gerek ki اینا مثلا çare سر بکی کردستان باشورده موجود حکومت ما مجلس او پارتیا سرکه قدپه اینا مثلا ده ارینی اونینا fakat Türkiye'de yani ya zihniyet ve ideolojik ezdu hatta inkay şmazoni yani Türkiye'zi endamı NATO'ya Amerika Türkiye dergahı kura ne iştad ne yartı ne kana sadece hükümetuk gore yayni bu muhalefet mavacı alikari kana seni Erdoğan be yekitiya Avrupa be lobi Amerika oma iktidar inu muhalefeti ay hava yani fakat muhalefet oma eğer ma yewe nibi ma neyartiya Amerika bikise devlete Türkiye khura ena vazana çünkü Rojava dizeyru benu enoyu yani ma gerek ittifakı khort biki eydiyenizi ma blokay Amerika'da nüzde yeni cabigi menfaati khu ey ma Amerika kuma noktada yavnu gini ma nokta seru bikhabeti ısrar biki ve irade yani Amerika hava ki esfam kanu az medya dünya o Kürdistan Türkiye takip kanu Biden belki Husariye Kürdistan'ı ya ajandaydı Çin'i bu fakat Suriye'de ya statü Kurdon hava Irak'ı yani şmazoni kanuni esası Suriye inka hava nav fakat Rojav'dı be Türkiye kurabına malan az fiilen ويرا إشغال بكو كردون بهيز بكو كهني نشي دعوة ستاتوي بكي قانون أساسي سوريا كان راحت آيبكني يعني سنيو علوي بي يعني كردي آيبني فقط وقتك هيزي كردون ببو ويرا بشي آخا خو محافظة بكي ايرو ماساد بي تهت ستاتوي كردون فرض بنو yani ena ser tahir keriyor. İran'ı Türkiye ena nevazana. Yani blok gerek Kürdi yekiti Avrupa'da Amerika'ydı yani uyumlu biz. Ama Avrupa'sı hem taraftarı Manya, İngiltere, Almanya Kürdon yani Türkiye rehinen nüzdiya. Fakat say Fransa sayın devleti bini sayını Bakuri Avrupa ay devleti bini yani sempatin Kürdon reis lobi Kürdon yine tesiriniz ay hükümet serbest. برای صدق زیلان وقت مازی قدیا
چند پرسیمزی بینیزی است بیم واشنه است پرس بکری وقت ما تنگ و مناسب بو هوی نماوازنی نه مثلا سر فکران توی میمان ما بگیره پیینی ده از وازن کلمیو جواب تو را بوازی تو گوره احتمال است تو پروسس چاره سری نوره دست بکرو مسألة كردستان ده يعني تعطيل بنا مسألة تم هنا روجاس ما استي أو طلب ما استي وقت كبير دولات محاطبة أورا أو إنه الظلم دوام كانوا فقط çerçeve çe hava benu aya manezoni mutlaka yev çerçevezi kubu ama çerçeve verin aktörü verini zaftoy tede fakat mutlaka yev bedelnayı sena mesela de kubu yani seni Türkiye siyaset yay bedelini aktörü bedelini fakat Türkiye'de HDP Groneye esta devam yani mana kabul ki gerek hezi serekeya parti fakat HDP mesele yinzesti tengona yinzesti yani Kürdi binizi gerek nüzde yavnon bi HDP hemme yev ittifak rayra yani daxwazik mavati talab ma Kürdo hem Ankara'da hem Avrupa'da hem platform beynel milelde o devleton pilon hatta lobi ma biki ittifak lobi برای صدقی زیلان ما زح تشکر کنی سمدی بشتربیای شیتو که تو آوان بو سک موا فکر تو سمدی ما مهمی تو بسران و کسر و نسانی سری خود دجنانی موازن گه تو ده نی پروگرامم برازم ما تشکر کنی حرمت کن بله بمونه باشید تماشا کردن مای ارجای ام شو میمان مای کو ارجای است به برز حقوق ناز و سیاست مدار صدقی زیلان به ما مسئله که گرم سر و قصه کرده مسئله که ما همه کردان علاقه دار کنا مسئله که ما کردی به هیشیار ببی و ما به تجربه بگیره تایچیان را قصد میچیو پروسس آشتی چند سر دوام کرده نو پروسس هم خطای دولت سک برای صدقی زیلان و هم خطای ما کردان است بی محقق سک صدقی زیلان و انا مسئله حتی که ما ببی ما است بی انا مسئله استا و ان پروسس سمد ما استو دوام کنو و سمد کن نوره وقت کنو پروسس دست بی کرد ما کردی هینا ما حاضره ما به تجربه ما به میاد اتفاق خو ما برازه و دیپلماسی خو ما وش بکره محقق پینی ده مارسان حقان خو و هتو بینا سر نوه ما کوتجی او روژا اولیا برای صدقی زیلان توازنی چیک واجد در حق سر نوه ده از وازن نو وارد اینا دقیق فکر توز بگیری ونگ تو بریا مباشرة نوا إن شاء الله دل حق ماده مالبات ماده ملت ما شار كردستاني أو هم إنسانية تبقى وسيلة خير وبركة إن شاء الله بل. تشکر کنه از به عینی وسیله‌یان از سر شما نوی از مبارک کنه و از شما را خاطر وازن حتی و بین ما به میمانان بینان ده اونجا ور شما ده بین حتی و خیر و شمیون ده بمانید